Angikubelele mbukelo emsakado wakho Eswatini TV. Thami kwesimbuyisa yakubingelela uyakuvusela mbukeli. Sehlelwe limbukeli Litsini Libandla. Lihlele limbukela khona sibuka khona ndzabadede nkolo sathela khona embhalweni lekuliBhayibheli. Ehlelweni ngembukeli ngiba nabo bafundisi noma ke bani abaqeqeshekile ke ndzabadede nkolo. Ebese ke siba nesihloko nje mbukeli lesesikhuluma etikwaso. Siyakhutsata nje mbukeli lapho ekhaya la usibukela khona ku YouTube. La usibukela khona kumabona kude kusigujana sithi nje bukeli ichubeka usibhalele ehlelweni tihloko lofisa sikhulume ngato la ehlelweni sase sine sikulandzela abafundisi noma ke bani labatalikhulumisa lihloko leto usitakale mbukeli ekhaya siyakholwa ukuthi lapho ekhaya niyasitakala ababukeli ngaloku lesikhuluma ngako emsakatweni ehlelweni mbukeli ngihambe ngedwana ngihamba nabantu abadzala bekunabo evikini eliphelile ukhona make Sithembile wakadlamini usuka lapha izakhele FEA akahambe edwana bomdzala uhamba na Pastor M Simelane usuka lapha ezakhele FEA naye ngithathe lethuba ngivusele ma sivusele Mbuyisa siyabonga ukuthi sesibuyile nakuleli viki ehlelweni ngivusele nakubo babukele emakhaya amen maye siyabonga ngivusele mngoni amen siyabonga babe Mbuyisa siyabavusela nebabukeli emakhaya amen mbukeli ke asingacethi sona isikhathi asivele singene kiyo indzaba lamhla ke sikhulumisa nje luthando kubantu sithi nje asibukele luthando sale singasalibuki kenyalo kubantu abathandzanako kuphela but sale silibuka ke kubantu nje emikhakheni ehlukene lesabe sikhuluma ngayo ngicela sivele singene kiyo makwami umkhombisa kanjani umzalwane wakho luthando ebandleni siyabonga Mbuyisa uthinta indzaba lematima kakhulu enzabeni yekutshengisa umzalwane lengiphila naye ebandleni lithando kwekuqala nje indzaba lemxoka ngokuvuselana okay ngoba nangimvusela lo muntu ngilesikhathi ngilawubona lokuthi le ndlela la ngivusela labuyisela kuyo la kubuyisela ngayo la ngivusela ngayo ngilawubona lokuthi lo muntu usesimeni lesikanjani and lokho futhi kutakwenda ukuthi kube lula lokho ukuthi lo mzalwane wami abese soyabhoboka kimi nangabe kukhona mhlawumbe lokukhona lana ko lafuna ukukhokhela ngaphandle and lokuvuselana nje kona kodvana ngiko lokwenda ukuthi ngitivele lokuthi maye ngiyathandwa noma ngabe ngiyacala kufika kulelo bandla but nje bangivusela abamfu bakhona ngiyadivela mbamba lokuthi maye ngiyathanda sengiyabuya evikini elidala siyabonga kakhulu mfundisi umkhombisa kanjani umzalwane luthando elikakhulu ebandleni asivele siqale kanjena Mbuyisa sithi kwehluleka kuthanza kwehluleka kuba nebunkulunkulu okay ngoba uthi the 1 John chapter 4 verse 8 okay sikuthathwa lapho ukuthi asithanzaneni ngobe uNkulunkulu kwayena uluthando lokhu uNkulunkulu la kwenta kimi angikwente kulona lomunye ngoba ngingumntwana waNkulunkulu okay uNkulunkulu ufake lo buNkulunkulu bakhe la kimi njoba asho make Dlamini kunengi lokwamukelana lokunakekelana umbuke lomunye losesidingweni umside umthwalisi iBhayibheli lithi asithwalisane futhi lo sekuhle kusihlupha lamabandleni ngilokwe ukuthi ukhanze ukuthi sesinema class boba besimelane nje bane class labo uma ke Dlamini bane class labo bombuyisa bane class labo ngiko lokho kungafuni akulukhombisa luthando nasi neluthando kufuna ukuthi siblende sibazalwane sithandzane sibe munye ushaya yona nje Mbuyisa luthando ngilo lento ukuthi bantu babe munye lokwe ukuthi futhi siyathethelelana njengoba na Kristu wasithethelela Ephesians 4:32 lokusho ukuthi side nekuthi sifanele sikwende nasikhona yini kufanele ukuthi sikwende ngiyabonga kakhulu mngoni ngiyathinseka mngoni lapha ekutheni kunemzalwane lothi yena nje hayi mina nangiyesontweni kuphelele angifuni ukukhulumisa umuntu angifuni ukuvusela umuntu ndofika nje mina ngilala live lenkosi nakuphela live lenkosi ngiphume ngihambe lo mzalwane loyo mnguni umkhuthata kanjani Mark
ukuthi lubalekile loluthando lokuvuselana ngive nikhuluma ngekuthi kufanele sivuselane sibazalwane sataneni uyokhanza ukuthi lo mzalwane loyo mhlawumbe unenkinga la ngasidakala kiyo Kuyingodi Mbuyisa ngathi vele kuyingodi lenkulu la ngalesikhathi ungakhona lokuthi ufellowship nalabanye esikhathini lesinengi inyalo emabandla lesesiphila ko lesikhonda kuwo uNkulunkulu semakhulu kakhulu sekulukhulu nalokuthi mhlawumbe satani so nangabe nawe ungakhona lokuthi ufellowship vele kutawuba inkinga and utawukhanza lokuthi setitawuba khona naleti khalo tekokuthi angithandwa vele mina anginakwa noma mina ngasiwa kabani mina vele nje kude longenelana nami Okay. and esikhathini lesinengi kugcina futhi kungakalimati lelibandla kuphela asengibekise nabe mhlambe uchamuka ekhaya la khona abakhonti kanye nathi noma mhlambe abakhonti nje at all sekuyendeka uvelelwa simo lesithi tele sitawudzinga ukuthi bazalwane babe khona udakhona sibazalwane ngeke baze basho apha ngoba vele asikwadi and noma ngabe sekuyazanywa kulokunye nje bathi abanekuthi vele asimati and timvo takho esikhathini lesinengi titawuvama kuhambela emuva kanti mhlawumbe nguwe lo wende lokho ukuthi ungakhona lokho ukuthi uhlanganyele nathi ngathi vele kuyingodi kakhulu ngiyabonga kakhulu Makedlameni mfundisi ngabe umbona ngani umuntu longatholanga lithando lwebatali bakhe Mbuyisa lapho lokuvama kwenteka uvama lo muntu ukuthi abothi khipha kulabanye abantu ngale kwekuthi akakhoni kulwamukela lithando futhi akakhoni kulupha okay ngoba le ndlela lakhuliseke ngayo le background yakhe vele akalwathi lithando so ngakube ungasinathi uyasonzela usukhombisa ukumthanza noma ukuthi uyamtshela ukuthi uyamthanza eve ngathi uyamhaladisa ngoba akalwati vele luthando kepha ke kuyafuna ukuthi thina ke bazalwane lesilwatiko luthando singamlahli naye kunjalo singamkondeme kodwa ufuna ukuthi sisonzele kuye wasekhaya enkonzweni kunkwengeta nje wena Mbuyisa enkonzweni imcoka le fellowship siyela yona kakhulu le fellowship lobudlelwano lokuhlanganyela yebo sitokhona ukuthi satane uhlala kuphi yini lekuphela utokhona ukuthi nangabe khona sekucinzetele khoneni ukhona kuta kuba bembuyisa uthi hey naku sekungcinezele koneni ngiside emzalwane kubanjiswane ukuthandaziswane kanye kusitwane na materially la kufunga ukuthi kusitwane so kumcoka lokuthi the fellowship ube nesiqiniseko sokuthi uyangena khona so lona lo ngazange vele wakhula ngendlela yokuthi uyalwadi luthando ufuna simconze naye simsite futhi ngiyathanda lamagama mfundisi lokukhuluma ngawe make usetayinanadela nje nawe lenzaba ngiyafisa lokuthi sikuvete lokuthi labanye bakhona lokusikhuluma basemajele abatholanga loluthando labanye baze baseya ngisho sikolwa ngalokuthi kude lo muntu bekamthanza amkhuthata hamba esikolweni mfana wami kusasuthi bangidokotela wena ungathini nje nawe make kwengeta kuloku lesikhuluma ngakho yebo Mbuyisa vele kuliciniso lokuthi dikhona letimvo sikhona lesimo la khona kwendeka khona lelithambo ungalitholi and esikhathini lesinengi siyayisithi kumcoka nalokuthi ulifune elisito noma ke nathi thina lesihlala nawe nangabe siyabona lokuthi sikhona lesimo sendeka empilweni yakho sikunikete lolisito esikhathini lesinengi kuyayilimata nalengcondo sithi uyaye ulimale psychologically ngiko esikhathini lesinengi ukhanza ukuthi nasekhathe ebandleni sitaba naye umzalwane mhlawumbe longakhona ikubeka kahle nakabeka yena nje mhlawumbe incumbe ebamfu sebalimele ngilesimo ngile background lo muntu lachamuka kuyo exactly so esikhathini lesinengi kufanele ukuthi lo muntu kunalesinye sisho nje lesiyaye sisisho lesithi kude umdustbin wemuntu lo hlobo lwala bantu laba siyadzinga nekuthi sikhone kuphila nabo yes exactly because kulokunye lesimo yena lakiso
kukhona labantu labafuna nje ukuthi uhle ubaphaphamisa nje mhlawumbe mina lengithu soft ngalesinye isikhathi angeke ngize ngilunge uyadingeka lo hash ngokuthi naye ahle abakhona but ke nakhona kufanele ukuthi kuhambe kufike esigabeni lesithide. That's why in the church utawukhanza ukuthi mhlawumbe sidaba nayo umuntu lomusha lo benale background lesikhuluma ngayo. Okay. Asilimatele labo sisi la nkonzweni. Okay. Bonke nje bakhale ngadlaleke ama feelings abo sisi because yena lenvo mhlawumbe walimala le ku background. Sesinayo ke nayi couple nayi lesinayo labandleni. Awuyi drama yodvana nje. Nakunabo nje vele kutaba idrama. Imvo labasendela tona kutaba idrama because mhlawumbe of i-background. Yes. So kukahle lokho ukuthi Satani njengaloko asashido umfundisi Melani le fellowship isisita lapho. Okay. No ngiyabonga kakhulu make. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyafisa singakayi editolo mfundisi sibadali ngabe singalikhombisa kanjani uthando kubantwana lokhanza ukuthi siyabadala. Isikhathi esiningi labanye lomunye umntale akade nje ekhaya ukuthi ufuna umthanzo umntwana wakhe. Wathi nje ukuthi hayi nangimtele ngamnika iphalishi kuphelele. Yebo ushaya yona Mbuyisa. Ukukhulisa umntwana akusiwe kumnika iphalishi. Akusiwe kummikisa esikolweni. Yeah. Lokho kumalungelo akhe. Okay. Kukhulisa umntwana ngilolo sikhuluma ngakho lokumkhombisa loluthando lokumenta asonzele la kuwe ngendlela yokuthi umntwana wakho kude la ngesaba ukukhuluma nawe ngobe uvule lamalayini emkhathini wakho naye futhi ke bantwana yembuyisa kufuna ukuthi sichithe isikhathi nabo siphila esikhatsini lapho khona sithi sonke sithi busy vele sibusy kepha nje mine ngihle ngingavakali ke kahle wena Mbuyisa nangithi mina angimuva umuntu lotawuhlala esontweni from Sunday to Sunday Nguva kahle usukhonta inkosi uhlele labantwana lekhaya uphi babe wabo banakwa ngibani ngisingakafiki inzaba yemfati labantwana nje bakhuliswa ngibani ngoba kude wena Mbuyisa indvo luthando longaliniketa umntwana ngaphandle kwekuthi lo mntwana umnikete uNkulunkulu umthanza kakhulu ke lo mntwana lokumkhulisa ngalendlela yaNkulunkulu ngalama principles yaNkulunkulu Proverbs 22:6 khulisa umntwana ngendlela la yathi nasakhulile angesuki kumthanza ke lokho lokumthanza akusho naloko ukuthi mspoil lo mntwana ngiyathi ke ukuthi ngathi ngiyakhuluma la sengitsinzatela uSwati ngingevakali kahle kepha ke kula Bhayibhelini ngeke sakushintsha kula Bhayibhelini kepha nje luthando lomntwana lusho ukuthi asibathande ngendlela yokuthi bese bagcina baba spoiled nguva kahle kepha nje lokuba nalobudlelwano nabo kumcoka kakhulu so that i-teenager yakho ingakhona ku-approacha wena ite kuwe nase ibona ukuthi into ethishintsha kwempilweni yakhe ukuthi lokhu babe kusho ukuthini hayi uyabe wena umsebenzi lo kahle ke lapho kepha nakakubalekela asingede ngakukhuluma nabambele akusho sekhona la ihambe yasala khona yebo kakhulu mfundisi ngiyafisa make nawe bekhona lokushoko kuna indzaba ukuthi ingabe ekhaya nje bantwana vele singabakhombisa kanjani uthando ngicabanga nakhona longakusho manje kwengeta nje kuloko kushiwo ngumfundisi Melani ikakhulu kulendzaba yale discipline yekuthi nangabe thine batali balabamfana si discipline dithini noma kanjani bamva bethu nabo batawuba kanjalo and ke nalokuthi bamva bami angibavikele okay akusito mhlambe tonke tintfo lengingadi communicator nabo akusiko konke asengibekise nje mhlawumbe ngalesinye isikhathi kuyeleka phela nasiphila sisekhaya kube khona la mhlawumbe ningaboni ngasolinye khona mina ngiva ngazuthi kumenyanya umvana nangabe sesitawuphinzi lidana nababe embikwalabantwana because sakha lokho nangabe babe asatha siphakamisa sandla asibeke kumake
angicabanga ukuthi lokho kuyalitshengisa Lutsandvo kulaba mfana Kulimata labantwana. instead kuyabalimata on top of lama needs maybe lesinawo lesaniketwa wona ngokuthi asiwamithe ukuze ukuthi sikhone kuphila lama needs nje emuva, the physiological needs, the safety needs. Nawubuka kule hierarchy leyo yaMaslow, Lutsandvo ne-affection kufike kube semkhathisini. Okay. Mabili ngenhla, mabili ngendasi. Lokusho ukuthi lo Lutsandvo lulamkhathisini vele lumcoka. Limcoka kakhulu. Kufanele ukuthi silitshengise ngato. Info lengathi ukuthi tamlimata. Imlimate noma engqondweni, noma ilimate ema-emotions akhe, noma imlimate physically. Akusesilo Lutsandvo lo. Ngiyabonga kakhulu make. Lutsandvo funa silikhombise ngendlela tonke mbukele ekhaya. Siyabuya ke mbukele isajiya khona etitolo, hlala nathi ungahambi. Sehlelwe limbukele Litsini Libandla. Lamhla ke bukele sithi nje asikhulumise indzaba yeluthando kulabanye abantu. Soloko siyayikhulumisa ke singakayi nje etitolo besibuke indzaba yeluthando ekhaya, batali balikhombisa kubantu ababo. Lubaleke kakhulu ke mbukele luthando kulikhombisa kubantwana. Singabaniki ukudla kuphela bese sisicetsile. Bayalidzinga luthando sihlale nabo phasi. Mfundisi, lapha sibone tinombolo letethusako kubantu labadivosile eminyakeni lophelile. Isisena sisibuka liphepha nathi sabona inombolo diletulu. Ingabe tibangwa yini mfundisi? Lo luthando lusuke selipholile yini? Angathi noma kwente bo COVID noma kwente ini bantu bashada kanti aphize edlule iCovid base bayancamula futhi bise bayahlukana. Kubangwa yini mfundisi? Siyabonga Mbuyisa. Uyabona lapha Mlotshwa indzaba ye divorce lesikhuluma ngayo. Yes baba. Ibhlungu. Lendlela lesekwenteka ngayo. NaNkulunkulu akajabuli ngendlela lesekwenteka ngayo. Ngova kahle. Kepha ke Jesu uyikhulumile indzaba ye divorce. Ngova kahle baba. Ayikhuluma ku Matthew 19. Uthi Jesu into letawubanga ukuthi noma lebanga ukuthi ku divorce tinhlitiyo letulukhuni. Yo. Uthi nifuna ku divorce nje. Ngenxa yetinhlitiyo ukuthi Mose waniniketa imvumo yoku divorce. Ngenxa yetinhlitiyo letulukhuni. Letinhlitiyo tethu wena Mlotshwa kufuna ukuthi sitinikele kuNkulunkulu. Nguva kahle. Lenhlitiyo igcwale uNkulunkulu. Ngiqinisile ingabe lenhlitiyo ingakagcwali uNkulunkulu. Kutawusehlula lokuthiwa ngumshado. Nguva kahle. Ngoba uthi Jesu kwakungenjalo kwasekucaleni nakakhuluma ngedivorce. Sisho si divorce beyingekho engqondweni yaNkulunkulu nakadala umshado. Kepha uthi bulukhuni betinhlitiyo. Nasingathambisa tinhlitiyo uyathi ukuthi angeke ibe khona edivorce. Inhlitiyo lengesilikhuni inecolela. Inhlitiyo lengesilikhuni imnene iyabeketela. Inhlitiyo lengesilikhuni so uma ngabe nje singabuyela lapho lokusho ukuthi kufuna ukuthi lento yethu siyisekele ngaNkulunkulu asiphe inhlitiyo leyakhe. Amen. Amen. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Sengisuka ngi-emotional lendzaba ye divorce kahle kahle ayisiyo le kahle. Ayisimnanzi yes. Ngoba kusuke kujatshuliwe lapha kuthiwe likhaya liyakha. Uyavuka umodi. 2 months down the line abantu sebahlukene. So nginaka le pain kule family, nginaka le pain kulabazalwane labasuke bakhona kulowo mshado. Kuthawu besijabulile ukuthi wamthola umfati wayithola indoda sebehlulekile nje. Ungathini make ngiyabona lokuthi lisuke lingakapholi lethando mhlambe ungaba nalenye version make lapho ufundisa ukukhuluma ngendzaba yenhlitiyo. Usho ukuthi suke likhona lo lethando nedi lenhlitiyo isuke likhona. Engabe ungathini lapho make kunathi nombolo etithusako le divorce.
Babe enzabeni yalo bulukhuni benhlitiyo. Ngicabanga ukuthi kakhulu kuba ngiyo lengcikithi yalendzaba njengelokhu nelive laNkulunkulu lisho. Esikhatsini lesinengi ingaba likhuni ngakimi. Ukuthi ngithi mina I want ukuthi itimfo tentiwe my way. It's either senda ngalendlela lengifuna ngayo noma siyayekela. Okay. Kulokunye ngiyaye ngibuke mhlawumbe the outward appearance. Utawukhumbula ukuthi thine bo sis noma ngidathi thine bomake. Sihamba kakhulu nalendzaba yaka touching angithi. But ngala ngakubo babe yena uyabona. Kubona kwakhe nje kuba lula ngalesinye isikhathi ukuthi lithambo likhone kokuthi lendeke. Bese sesiyakhohlwa mhlawumbe lokho ukuthi akusiko lo mshado. It's not all about the wedding day. But lokumcokala nangilendzaba ye marriage. Nase sibuka i marriage ke sekufaka bo compromise. Ngokuthi vele letimfo ngeke ngidikhanze tihamba ngale line lekufanele ukuthi tihambe ngalo. But sekufuneka ke mne ukuthi bese ngidwela kunaku loku positive kuzokuthi sikhone kwakha loku lesingakwakha. But ke kakhulu nginangu ukuthi it's either it goes my way noma siyayekela. And nangabe ke both parties futhi sitawuchamuka mhlawumbe sinale ngqomvo leyo. Vele ukuthi awusheshe kube likhuni and kusheshe mhlawumbe kungahambi ngalendlela. Ngalendlela. Ngiyabonga kakhulu make Dlamini. Mfundisi wami lokhu sikhuluma nawe nanga umbukele ekhaya ulungisa ama divorce papers yawafayilisha nje masikhuluma uyawacoca yawabuka ahlathi hayi ngiyaqhubeka nawo hayi vele lo muntu ungiphocile lo angiqhubeke nawo ungathini kunanga umbukeli babe njengemfundisi njengemuntu losemshadweni lo kumhlambe la kiko ngendeka nawo ukiko but wena awabhali maphepha divorce mfundisi cha mlotshwa indzaba ye divorce kufuna ukuthi nakwenteka ufika lapho khona unquma ukuthi sengiyadivorce mcabange uNkulunkulu ukuthi uthini uNkulunkulu kulesinqumo lengifuna kusithatha umephi yena uNkulunkulu kunedimo wena Mbuyisa la letiye tibafikele abantu kunjani ngeke sento ngathi akwendeki kunjani. That's true. That's very true. Lokhanza ukuthi bowufisa wena Mbuyisa kuchubeka nemshado wakho kepha phela kwashadi wedwa ushade nemuntu lo muntu akasafuni yena ngeke bese sibulala wena Mbuyisa ukuthi uphumelane kepha ngiyaye ngithi mina so kwezame konke yini lokusemandleni akho ukuthi usinzise lo mshado wakho ngoba liqiniso lelingashintshe ukuthi the perfect will of God ngemshado ukuthi upermanent madoda kodwa ke ikhona le permissive will lokuthi sengakuvumela phela uNkulunkulu ukuthi uyakuthanda phela uNkulunkulu ngeke bese kuze kuphuma sidumbu sithi hlala lapha kuze kuyophuma sidumbu angicabanga ukuthi sisuke sesamsida lo muntu nasisho njalo kepha nje lengakusho mina ngilokho ukuthi nasifika leso sinqumo leso awungabi wedwa asimkhumbule uNkulunkulu ukuthi lo side one akayithanda divorce wathi ngangikhona mzukwana uthembisa uthatha umkakho wenda ledoda unqumo ngangikhona akusuba malula ke uNkulunkulu kumcalisa emanga ngoba uthi ngafakaza kwaNkulunkulu ke akuphelele eden so ngasho lokho nje mfundisi ngiyabonga kakhulu ke bengifisa maka ukuthi ungayilawula nawe ngenxa yesikhathi ngiyafisa sifike emaphethelweni aloluhlelo lethu isisaphetha nje makwami ngiyafisa ukhuthade umbukeli ngebumcokwa benasethembiso lasenda embi kwemfundisi nakathi I do
mfundisi make. Siyabonga babe. Ngicabanga ukuthi kuloko lese sikukhulumile konke. Enzabeni ukukhumbula sethembiso lo wasenda. Nawumile embi kwemfundisi. Njengaloko besishido ekucaleni kona tiba khona letimo letiba life threatening. But lokumxoka ngilokuthi phela asilifuneni lolusito. Zama lokho ukuthi ulifune lolusito nikhona ukuthi nisitakale. Okay. Sesingeke sathini ke mhlawumbe la khona ukhanza ukuthi vele tikhona letimo leti life threatening letiba khona. But asiwa exhaust onke lama channels lafanele kuze ukuthi sifune lolusito. Nalokuthi ke lokumxoka la sisehlalisene nenzawonye. Angitibuke nami ngokuthi sihamba nje sifika kule simo lese sikusonyalo. Ingabe yini mhlawumbe lengikwendile lokube yimthelela. Kukahle ke futhi lokho sisitibuke both sides. Uke wakhuluma babesimelane kuleli viki leliphelile kokuthi sesike siphume nje sihambe sesiyobuka lokho ukuthi njengalokho lamhla kuyiValentine asesike sibuke lendlela yethu lolihambo lwethu lwalolutsandvo. Ngokuthi ingabe ngikuphila ngisenda kahle khona, ingabe ngikuphila ngingakendi kahle khona, ingabe singalungisa kanjani, ingabe leti khala lapha singadivala kanjani kuze ukuthi lithambo lwethu lukhona kokuthi lakheke. Ngiyabonga kakhulu make nawe Mnguni ngiyafisa ukuthi usho amagama akho egcina usakhuthata nje umukele ukuthi lesethembiso lasenda embe kwaNkulunkulu nambe kwemfundisi nakathi I do. Amen. Encwadzini yemshumayeli sahluko 5 na ufunza nje verse 1 uyale kubo 7. Le Bible libeka sobala ukuthi uNkulunkulu akamthandi umuntu otawuthembisa angasafezi. Hey. Uze athi kungcono manje ungafezi. Ngcono manje ungathembisa ngcono manje ungathembisi nangabe vele angeke uze ufeze. So lokusho ukuthi lento yaleti vumelwano lesingena kudo into ukuthi ufele khona uzame asibona singwe sifa sibambile. So kufuna lokho ukuthi ukwezame konke lokusemandleni akho ukuthi umshado wakho uphumelele. So ngamkhuthada mina umlaleli ukuthi empeleni vele akukashiwo ukuthi kuyawoba malula ngaso sonke isikhathi. Into yahamba denyukela. Kepha ke lokuhle ukuthi uNkulunkulu wethu uhlala anathi uhamba nathi etimeni uyasethwala uyabethwala bakhe kunjalo ngithandaza kusakwethwale nawe mbukeli esimeni lokuso uphumelele kulenzaba yakho yemshado. Amen. Mbukele ekhaya uNkulunkulu uyethwalana uyabethwala bakhe nawe kulesimo lokiso usengakwethwala uNkulunkulu akube nekuthula emakhaya akungahlubetana emakhaya balabathandzanako abangahlubetani abakhumbule ukuthi basathandzana kube khona bakutholako nje lokutabenda ukuthi baqhubeke bathandzane. Mbukele ekhaya ngale waloko siyabonga kakhulu abantu abadala kusihlonipha ukuthi bangaba nathi e-studio. Siyathi ukuthi kubhizi bahlale babhizi bayasebenza leminye imisebenzi kodwa siyabonga nje lesikhathi labasiphe sona. Mbukele ekhaya nawe siyakubonga nje kusibukela silithinda ibandla sisisha ngathi uNkulunkulu wemusa uNkulunkulu wekuthula beyangaba nawe ekhaya usaqhubeka nisathandzana kube nelithando emakhaya inkosi ithela umusa usale kahle.